MLA kamau kerwat uba renik ton lengdok tongkar. Menhakakan rew tarik, ula pensyai pet ba haglat patai kubor halo kejing sapriang haga social media ba ukran kelany bat kersha ne kejing ti uranium. Uba renik ton lengdok tongkar ula penpauru kejing sokya ya kejing sotu bakla ki pet ba bat kelat patai kubor haga bedai ba kejing ti uranium. Ulong bagi jing kren ke ula kren ki dai bet halo kejing keli ginong keli. Bat kejing keli kedai syapang ki kampen roy. Bat dena kata kadau ula menjor ba hoot kalong ka basisya bagi kampen roy kinwan lada ti uranium. Hendrai ula pensyai pat hadian ba kejing kren jong u ba ulong ba on omla bania pen ya kejing kot jingkya bat kejing ti uranium. Namar hadu menta kisngu thu ba ka kata kejing kot jingkya. Tekum ta ula penpau bu persya bet ya kejing temu ban ti uranium kom bala persya nadu ki por ke ba mensyua. Kidon bon ki basutho bakla kum ba keseng HSPDP ke de keseng ke persya uranium. Bat kum jo ma uru kum MLA upen syai pat ba persya ke jing temu ban ti uranium haga jela ber ko wei. Bat kum jo ru hadom yasiat namar ka kata ke jing ko jingkya jong ki pat ba. La manga kum minister kum MLA bat kum general secretary jong ka parti HSPDP la nga persya nga kersan nya ke jing ti uranium. Nakwa persai pagba lengba jong pi gi khobor ba ka parti HSLP kadai ka parti kabala thok wat hadu haka manifesto ba ngi persya ya ka jing ti uranium. Mar kata nakwa ban syai hang ne nang kot khnang ban nom don kanu kanu ka jing sko thu bakla haki pagba ba nakaliang jong ka parti HSPDP nakaliang jonga minister jong ka parti but kumu MLA jong kemau keluar konstitusi ngiyang langkawai ban persya ya kajing ti uranium hang le haka state jongi kamtam hadom mese kadi kata ya kabang kwa baki bakin syai kanom don kanu kajing suthu bakala unnecessarily baki brio kin suthu bakala bakin daud yangi langi kersyam nengi persya ngila jukren lenter bagi persya ya kajing ti uranium bat ngin yai persya ya kajing ti uranium.